नेपा थाथेहे चित्रमय नखचख भो जात्राया देख थोय नेपाया आदिवासी नेवा समुदाय तेस प्रत्येक महिना अथवा वाले हनावया चंगु थी नखचखया बिस्का महत्व खनिदो थासा थजागु नखचखया ऐतिहासिक सामाजिक धार्मिक वो वैज्ञानिक मान्यता नदु आध्यात्मिक व भौतिक समुत्थान्य सद्भावना सम्पन्न एकता दुगु थुगु जातीय सृजना कथ देशे मूर्त व अमूर्त सम्पदा स्थापित जुयाजंगुदु जजलपा नेपा च्यानलिया न्यावया जाझ नेवा मसिका स्वयासना दिपी सकल सोकुमी भाज मेज पिन्त दुनुग्ला निसे लस्कु सेनाजना जी अनुषा नेपा बहुजाति बहुधर्म व संस्कृतिया देख थन स्वनिगले बसोबास नाचोपी विविध जात जाति मध्ये नेपाय इतिहास नाप प्रत्यक्ष स्वापुदुगु छगु जाति ख नेवा थय नेवा देश थगु रीतिथिति व परम्परा अनुसार देदस विविध जात्रा पर्व हनावया चंगुदु नेवा नखचख व थिथि देवपिनिगु जात्रा व पर्व याना नेवा संस्कृति तमी जोया चंगु खनेदु थोय विविध जात्रा पर्व मध्ये खोपया बिस्का महत्व जागु छगु जात्रा ख बिस्का जात्रा थतेहे थौय जाजस जिमिस ऐतिहासिक व पौराणिक मूल्य मान्यता भेबिउगु जात्रा बिस्का जात्रा विषयले छगु रिपोर्ट नेभेटेनागुदु स्यादिस नेपाय मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रया दुने बागमती अञ्चले लागु छगु प्रसिद्धगु जिल्ला ख भक्तपुर जिल्ला क्षेत्रफलले दृष्टिकोण सुइबले थुगु जिल्ला नेपाया दक्षिणी चिरहंगु जिल्ला खसान नेपाया नेनेगु जिल्ला मध्ये ऐतिहासिक धार्मिक व सांस्कृतिक रूपमा महत्व जागु नगर ख भक्तपुर विश्व सम्पदा सूची दुट्याका तगु थुगु जिल्लाया थगु हे मौलिकपन व व्याकरण कथाया सुन्दरता खनिदु फातगाउँया नाम न परिचित थुगु नगरया त खोप थ्यागु याई मल्लकालीन सम्पदाया जगेर्न जुयाचंगु थुगु नगरे थगु हे मौलिकपन दुगु नख व जात्रा पर्वदु कला संस्कृति अतिकय तमिगु नगर खोपया बासिन्दा त परापूर्व काल निसे ल्यानावया चंगु धर्म संस्कृति व रीतिरिवाज जगेर्न याया नीति अतिकय सक्रिय खनिदु थे परम्परागत धार्मिक सामाजिक व ऐतिहासिक संस्कृति संरक्षणीय कारण थन खोपदेले देदस आपल स्वदेशी व विदेशी पर्यटक तेगु आगमन खंके फै कुशल कलाकार तेगु लाय सिप समाय नादगु खोपदे अतिकहे सुन्दर व मनमोहक खनिदु थोहे सुन्दरताया अध्ययन व अवलोकनीय नीति थन पर्यटक त द्वावेगु याई हाकुपतासे जुजुथौ व फातगाउँले तपुलिया नीति न खोपदे अतिकहे नाजा खोपया त मेगु कथा भक्तपुर व फातगाउँया नाम न मसिके फै अपोया अपो नेवा समुदाय तेगु बसोबास दुगु खोपदे देदस हनावया चंगु जात्रा पर्व नदु गथेकी गाई जात्रा अथिथैगु सापारु इन्द्र जात्रा पुलुकिसी जात्रा व मेमेगु आपला जात्रा पर्व मध्ये प्रसिद्धगु व ऐतिहासिक जात्रा ख बिस्का जात्रा थुकिया त मेगु कथा बिस्केट जात्रा न ध्यागुया बिस्का जात्रा विशेषना खोप थापासी तोखा व थिमी अतिकहे तजिक्क हनिगु पर्व ख
थुगु जात्रा खाइ सलु अथे थैगु बैशाख्या नाप्पाङ्गु दिने हनिगु याई थुकुनु फैलय प्रतीक कथा थनातगु योसिया त तान्त्रिक विधि अनुसार पूजा अर्चना याना कोथलिगु ख चाचा गुनु तक हनिगु बिस्का जात्राया पेनु दुकुनु तस्वाकिगु थुगु योसि नेन्याको हाक जुइगु थापुदु योसि थनिनि हो योसिया चोके नाग व नागिन्या प्रतीक स्वरूप निगु ध्वजाचिना अस्तमात्रिकाय प्रतीक अनुरूप चापु खिपत साला उगु योसि थनिगु याई थ्वे चापु खिप साला चागु हे कुन्ने चोना थुगु योसि कोथलिगु ख योसि या चोक्या चिना तगु निगु ध्वजा या त वीर ध्वजा विश्व ध्वजा व आकाश भैरव ध्वजा न थ्यागु या चैत्र मसान्त निसे सुरु जुइगु थुगु जात्राय महत्व बिस्क कथा खनेदु नेवातेगु पुलाङ्गु बस्ती गथेकी खोप मध्यपुर थिमी नगदेश बोडे लोकन्थली सूर्य विनायक नगरपालिका अन्तर्गत लागु हरेक बस्ती थुगु जात्रा विशेष कथा हनिगुया सांस्कृतिक महत्व भेबिगु थुगु जात्राय अवलोकन या तथासा सुख समृद्धि सहकाल वृद्धि जुइ थासा शत्रु न नासुई थैगु मान्यता दु आपाल जनमानस देगु सहभागिता थुगु जात्रा हनिगु याई बिस्क महत्व जागु थुगु जात्राया छोले देव पहा बिजाकेगु देव था बिजाकेगु अथेहे फैल व भद्रकालीय जात्रा योसी थनेगु व कोथलेगु जात्रा दुभाजु जात्रा इन्द्रायणीय त्वारिवा जात्रा बाराहिया तिपा जात्रा महाकाली व महालक्ष्मी जात्रा ब्रह्मायणी महेश्वरी जात्रा गणेर्य जात्रा नापनाप मेमेगु न जात्रा जुइगु ख धासा जात्रा कोचान्य व देव सग बिगु जात्रा न जुइगु ख थथे चाचागुनु यंक भक्तपुर या त केन्द्रबिन्दु कथकया थाय थासे आपाल जात्रा व मेला जुइगु खनेदु थोये इले थिमी सिन्धु जात्रा वो बोडे मे पाखनिगु जात्रा न जुइगु ख सकसिगु दथ्वी प्रसिद्धगु थुगु जात्रा दे पिनेन अति कहे प्रसिद्ध जुया जंगुदु थुगु जात्रा या ना बिस्का जुवंगु प्रमाण दासा यक्ष मल्ल तौमरे ताले तया थकुगु नेपाल सम्मत 561 शिलापत्रे उल्लेख याना तगु खनिदु थुगु शिलालेखे भक्तपुर नगरे दक्षिणक हनिगु थिथि नख जात्रा पर्व वो संस्कृतिया उल्लेख यागु क्रमे बिस्का जात्रा या त विश्व जात्रा या नाम नामाङ्करण या नातगुदु नापाङ्गु दि थुखुनु सूर्य थिथि चिन्निगु राशिया परिक्रमा याना हाकन नापाङ्गु राशि मेष राशि हे प्रवेश यागु दि जुया थुखुनु या त मेष संक्रान्ति वो खाइ संलो या नाम न मसिके फै थुखुनु नेवा समाजे चतामरी नापनाप जाकी चुया छगु विशेष प्रकार क्वाटे देगा नेगु चलन्दु अथेहे नेपाल सम्मत 712 निसे नेपाल सम्मत 918 चया तगु थ्या सफुते केन थुगु जात्रा या त विश्व जात्रा या नाम उल्लेख ना तगु दुधैगु थापुदु करा पूर्वकाले थुगु जात्रा निमुजक हनावगु ख थासा लिपा थोय जात्रा चाचा गुनु तक हनेगु याना हल थुगु जात्रा या मुख्य आकर्षण फैल देव व भद्रकालीय रथ चालिगु व थोय निगु रथ बाकीगु ख अथेहे यसी खेले यसी थनिगु व कोथलिगु न तुकिया मु विशेषता ख थथे भैरव व भद्रकालीय खलवाकीगु जात्रा या त बुस्फोल पिनी बिपाय रूपे न कहगुया बिस्का जात्रा या चोले त्वातवाले जुइगु थिथि देवपिनीगु जात्रा मध्ये महाकाली व महालक्ष्मी या संगम या त न महत्वपूर्ण जात्रा या रूपे कहगुया थथे थिथि देवपिनीगु ख जात्रा या न बिस्का कथा महत्व खनेदु थथे खोपय थिथि त्वाले हनेगु जात्रा या त भैरव व भद्रकालीय सामान्य रूपे हनावया जंगु थापु इतिहास कार्य गुदु खोप नगरपालिका तौमरी त्वाले अवस्थित
न्यातपौ देग न्यहने निर्माण याइगु प्यागोडा शैली निर्मित स्वत जागु फैलया र चात्राया चोले थिथि बाजा गाजाया उपस्थिति न खङ्के फै सोयासना दिगु ख परापूर्व कालन से न्याना वया जंगु ऐतिहासिक व पौराणिक मूल्य मान्यता भेबियोगु जात्रा बिस्का जात्रा विषयले छगु रिपोर्ट आधासा ज्याजुले दिपाया इजिटेंगुदु दिपाली पाहक्न थोय विषया पुवंग रिपोर्ट स्यादी फै उकी आया त पल्ख दिपा पछि त हाक्ना छ ज्याचोले लस्कु सेनाचोना छिस सोयासना दिगु ख ज्याछो निवा मसिका जिमस थौयाको ज्याचोले परापूर्व कालन से याना वया जंगु थिथि किम्बदन्ती नाप स्वापुदुगु निवातेगु मौलिक जात्रा बिस्का जात्रा विषयले छगु विशेष रिपोर्ट नेवेजनागु ख आधासा सोयादिस थै विषया ल्याउँदनीगु रिपोर्ट अथे थैगु बिस्क कथय जात्रा अथे हे सर्प वा नाग साना हना वया जंगु बिस्क कथंगु जात्रा पौराणिक महत्व भेबिगु थुगु जात्राय महिमा अनेक दु अथे हे बिस्का जात्रा सुरुवाते विषयले थिथि किम्बदन्ती त स्वाना जंगु खनेदु परापूर्व काले समजुजुया अतिक बाला ममिहे राजकुमारी दुगु जुया चन उमा राजकुमारी नाप इहिपा याइपी हरेक व्यक्ति ते द इहिपाया जाने हे राजकुमारिया काटुक्क निहवैगु इले नासा बिहा वैपी छजो सर्पतेस न्याना स्याइगु जुया चन अथे जुजु राजकुमारी नाप इहिपा यापी कैयौं व्यक्ति तेगु जान वन छनु हाकन उमा राजकुमारिया इहिपा जुल वहे जाने काटुक्क निहव म राजकुमारिया नासा नापाथे हे छजो सर्प ती चक्क पिहावल थुगु खतनाय विषयले नापा हे सुगु जुया उम युवक सचेत जुया चन सर्पतेस न्यान्य हो हे उम युवक थके दुगु खड्क पाला सर्पते त स्यागु जुया चन सिन्हव उपि सर्पतेस थपिन्स संयम मनुते त सानागु पाप्य सजाय स्वरूप ता हकगु सी खाया सजाय बिगु अनुरोध यागु जुल न्याप्ले थे हे सुथेस्या इले गुठ्या त वया उम युवक या लास कावोगु इले युवक या त सकुशल खना जुजु सहित सकले अजो चाल नाग तेगु इच्छा अनुसार ज्योतिष साइट सोया थुपी छजो नाग्या चित्र अंकितको ध्वजा देका ता खगुसी खाया जात्रा यागु प्रचलन याकुगु ख थैगु जनविश्वास दु
अथेजुया थौ तकन ने न्याको हाकबु ता हाकगु सिंहे यो सिंह रुपे जिस खङ्के फै मेगु कथन अनुसार प्राचीन युगे थन खोपदेले छम अति कहे नाजाम तान्त्रिक ढुगु जुयाजुन हलिन्यङ्क नाजाम उम तान्त्रिक आवश्यकता अनुसार विभिन्न जनावर तेगु रूप न धारण या फुम जुयाजुन छनु थोइ ख तान्त्रिक या कला मेसिन सिका न्यन तर तान्त्रिक थजागु खया हल्ला न्यङ्कन जुइ थका कला मेसित कनिगु मतिमया अति कहे जिद्दिया नाचोम कला मेसिया न्हने विवश म तान्त्रिक थ कलाया त फुक्क खङ्कन थनली कला मेसिन छगु रूप धारण याना केने त जिद्दिया ना हल छुहे सिप चले मजुया तान्त्रिक थम मन्त्र उच्चारण याना तगु जाकी कला मेसित बिया थथे थाल पूजा कोठा जब जी छगु रूप धारण याना पिहावे तब थोए जाकी जित पूजा या थाई थथे थया तान्त्रिक पूजा कोठा बना तप याना भयंकर म नाग्य रूप धारण याना पिहावै थोए रूप खने म हे कलाम याना फाटम भ्युगो जाकी फुक्क मुटी तै अजिङ्गर्य रूप खना साटो म कलाम विष्णुवनी थ कला न जाकी के थैगो आस नाग रूपी तान्त्रिक वया लिउ वनी तर कला मेसिन निफतक न सोइ मखु थनली हनुमान घाटे थेनि म तान्त्रिक या मृत्यु जुई थथे थगु राज्य थुली त ठिक म नाग सिनाचोंगो खना जुजु उम नाग या त श्याम सुख थैगु सिके या नीति अनेकौं दिन तक ताकगु सि खाया तल थनली याना बिसु म उम तान्त्रिक या कलाम जुजु थे वना उम नाग थ फाट तान्त्रिक जुगु खकन ठोखन्यना जुजु छम विद्वान म तान्त्रिक मडुगुली सकल देशवासी पिन्त उगुदी खुनु शोक व्यक्त या त अनुरोध याना कने खुनु नाग या त खया तगु ता हकगु यसी कोठली थन निसे हे दे दस उगु हे दे खुनु अथे थैगु उम ना जाम तान्त्रिक मडुगु दिन या त लुमन्ती स्वरूप नाग या प्रतीक ध्वजा पताका सहित यसी थनेगु वो थुकिया कने खुनु थोए यसी कोठलेगु चलन याका जात्रा सुरुवात यागु ख थैगु थापु इतिहास भित्तेगु दु मल्ल जुजु भूपतिन्द्र मल्ल भैल देव भद्रकालीय र जात्रा चलन याकुगु ख थैगु प्रमाण खनेदु खोपनगर दुनिया थिथि देवपिनिगु ख जात्रा न्याके या नीतिन जुजु भूपतिन्द्र मल्ल या योगदान योकुहे खनेदु अथेहे जुया मल्लकाल्य अन्ततक वया बिस्काय नाम खोपया त मसिकेगु नाप जात्राय कारण खोपदेया रौनक असन बोलंगु खनिदत थथे आफलहे आख्यान हो किम्बदन्ती भेब्युगु थुगु जात्रा थनया बासिन्दा तेस थपिनिगु श्रद्धा बोलंका अति कहे छ थ्याक हनिगु खनिदु आपालहे भक्तजन तेगु भीर खनिदुगु थुगु जात्राया तापाङ्गु दिने भैरव व भद्रकाली या त द्यो छेथास रथे विराजमान याकी गुख थथे फैलया रथे फैल द्य मु द्य रुपे बिजाकीको खसा बेताल द्य या त न विराजमान याकी मागु परम्परा दु थनली यसी थनी खुनु फैलया रथ यसी खेले विराजमान याकी थासा भद्रकालीय रथ न अनहे यङ्की थुकुनु फैल द्य रथ व भद्रकालीय रथ थनहे यसी खेले तयातै थासा कने खुनु यसी कोथले थुङ्का भैरव व भद्रकालीय रथ या त गहिति यङ्की अनहे थुपिनिगु रथ वाकीगु खनेदु थनली फैल द्य मूर्ति रथ कोकया चोछे विराजमान याकी थासा भद्रकालीय रथ तौमढी यङ्की थनलिपा जात्रा याइगु मेमेगु खया त न वाकीगु चलन्दु अथेहे जात्रा कोचाइगु छनुन्यव सक्ले द्यपिनि त द्य सगबिगु चलन नदु थोया कने खुनु द्य थाहा बिजाके थुङ्का थुगु जात्रा सम्पन्न जुइगु ख थोये बिस्का जात्रा या छोले खोपे जकमखुकी मध्यपुर थिमिन सुथसिया जात्रा सिन्दुर जात्रा न्यायपुसे चङ्क हनिगु ख सुथ निसेहे थनय स्थानीय पिन्स थिथि देवपिनिगु ख कोबिया त्वाले यङ्का त्वाले थ्याङ्का थिथि बाज
तिमे वो पुस्याया ताल नाप सकसिया पुइसिन बुला छ ध्याक जात्रा हनिगु ख ऐतिहासिक नगर थिमी काठमाडौँ उपत्यका 10 किलोमिटर पूर्व व भक्तपुर नगर 3 किलोमिटर पश्चिमे अवस्थित दु प्राचीन सांस्कृतिक सम्पदा व परम्परागत कला कौशल तमिगु नगर थिमी किरात कालले हे निर्माण जुगु ख खोप जिल्ला अवस्थित मध्यपुर थिमी चाया थलबल सेरामिक्स व थिथि हस्तकला नीति अति कहे प्रसिद्धको थ्या ख थतेहे सिन्धु जात्रा दिई खुनु अठे थैगु वैशाख 2 गते बोरेन परापूर्व काल निसे ध्याना वयाचंगु मे पाखनेगु जात्रा जुइगु ख भक्तपुर जिल्लाया थिमी नगरपालिका अन्तर्गत बोरे छगु ऐतिहासिक एवं संस्कार व संस्कृति जागो पौराणिक बस्ती ख सोनिगया गुलिन ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व भेबिगु जात्रा पर्व व नखचखत पौराणिक कालनिसे हे न्यानावगु इतिहासिक उल्लेख जुयाचंगु दु कि मध्ये न बोरेया बिस्का जात्रा न छगु ख किया विषयले स्वानाचंगु किम्बदन्ती अति कहे रोचक खनेदु थुछगु नेवा संस्कृति गणना मरुगु ऐतिहासिक जात्रा ख कियाना बोरेया मसिका नाप छिगु दे व थनया जनताया सुरक्षाया नीति मनुदेश बिउगु बलिदान व समर्पण्य भावना बोलुङ्गु खनेदु नील बाराहिया लिक्क लागु बोरेया हरेक जात्रा पर्व व संस्कृति नील बाराहिया मुख्य भूमिका खनेदु परापूर्व काले हे बोरेया स्थानीय बासिन्दा पिनित भूत प्रेत व ख्यातेस अनेक प्रकार दुःख बिगु जुयाजन थोय कारण थनया बासिन्दा पिन्स भीमदत्त नायाम क्षमतान्त्रिक बोना भूत प्रेत पाखे मुक्त जुइगु उपाय यात थनली तान्त्रिक भीमदत्त उपी भूत प्रेत व ख्याते त थगो तन्त्रया बल तारण तया सोबले उपी नील बाराहिया रक्षक जुगु खसिकल थपिनित दुख बिउपी ख्याते त बोरेया स्थानीय तेस थिथि प्रकार सजाय बिया मे पाखना खङ्गलान न्याका बिउगु जुयाचन थजागु सजाय सहया मफया ख्यातेस आमोनिसे जनता तेत दुख बि मखुतका बचा बिया महालक्ष्मी देवठाय निहने चोना मे पाखना तगु नतुचा लिकना तान्त्रिक मुक्त यागु ख धैगु थापुदु उम भीम दत्त थगु मगसे थ रक्षक या त सजाय बिउगुले त जाम नील बाराही या त खना क्षमा फना क्षमा पूजायाना ते दस थोय देखुनु नेद तक मे पाखनेगु बचा बियावम ख्याया त वहे अनुरूप भीम दत्त तान्त्रिक थ स्वयं ही उपस्थित जुया थिथे बाजा गाजा नाप विधिपूर्वक ख्याया त मे पाखंकेगु यागु ख थैगु किम्बदन्ते दु थननिसे थुगु जात्रा न्याकल धासा भूत प्रेत व ख्यान दुःख बिमखु देशे अनिकाल महामारी व लुएखे दैमखु चुन कथया अनिष्ट जुइमखु थैगु मान्यता कथ थनय स्थानीय बासिन्दा तेस मे पाखना जात्रा न्याकायंकुगु ख थैगु मान्यता दु मे पाखना महादीप जोना बोरेया त्वात्वाले चाहिलेगु परम्परा दु थथे यात धासा भूत प्रेत दुःख बिमखु थैगु जनधारणा दु अठेहे मी पाखनिम व्यक्ति नि जियाना व्रत चोना नीति नियमे चोने मागो खनेदु अति कहे साहस मागो थुगुज्या सहज मजु चन्द्राकार आकारगु महादीप चुना त्वात्वाले चाहिले थुङ्का महालक्ष्मी देवथ्या ठेङ्का उगु नतुजा लिकायगु ज्याजुई स्वेबले हे कठिन खनेदुगु थुगु ऐतिहासिक जात्रा बोरेया मसिका बिया जमुदु जिगु नीति थोछगु गौरवया चिख अथे हेजुया थजागु गौरवपूर्ण संस्कृति या त माखातेगु कर्तव्य छिपे सक्कसिगु न ख अथेहे लिपाङ्गु पुस्ताते सन भगवान प्रति आस्था व विश्वास तया थजागु साहसपूर्ण जया थपिनिगु पला याके मागु जरुरी दु थथेजुला धासा तिनी जे पुर्खा पिन्स ललाना वंगु कला संस्कृति व परम्परा सदा हे लेनाजुनी
जिसा सोयादिल परापूर्व कालन से ह्याना वयाचंगु ऐतिहासिक वो पौराणिक मूल्य मान्यता भेब्युगु थिथि किंवदन्ती नाप स्वापुदुगु निवातेगु मौलिक जात्रा बिस्का जात्रा विषयले छगु विशेष रिपोर्ट थुगुज्या छ नेवा मसिका छित गथेताल थुगुज्या छ छिकपिन्छ प्रत्येक बुधबार बनिस गुताइले व रिपिट टेलिकास्ट शुक्रबार निनेश निताइले वाहक्न प्रसारण सोमबार सुदेश चिताइले नेपाल च्यानल मार्फत सोयादी फै वहे कथा ठुगु ज्याजो छिस नेपाल च्यानल युट्युब न सोयादी फै छुन कथा या छैत सुझाव नीति सपो तयारी त इनाभ्यासे ज्याजो पाखे जे अनुसाना भाया बनेको उज फनाचना नेपाल च्यानल निरन्तर सोयासना दिस शुभ